والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالإخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أمس عن بعض صفات وخصال وفضائل شهر رمضان، ونكمل اليوم بعض الخصال والفضائل لشهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي من خصائصه هو العتق من النيران. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في كل ليلة من ليالي رمضان متقى من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Kişiden bildiririz. Ramazan Şerif'in faziletleri hakkında söyledik. Bugün de şu uluk olan fazilet, yani Ramazan Şerif'te temutundan kurtulup, cehennem otundan kurtulma mümkünlüğü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize her Ramazan'ın her ötününde Allah Tebareke ve Teala cehennem kulların temutundan kurtulduğunu. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعتق في آخر ليلة من ليالي رمضان بعدد ما أعتق في كل شهر رمضان. الحمد لله حمد رب العزة إن رحمتي رسول صلى الله عليه وسلم كنشا şu Ramazan Şerif'in de ahir günlerinde Allah Tebareke ve Teala Ramazan boyu temutundan kıtıldırgan, saklaran, emin kılan bendeleri sanmışa kıtıldıra cehennem otundan saklıyor. سأل الصحابة الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم عن آخر ليلة من ليالي رمضان، قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما يعطى الأجير أجره كما أن العامل يأخذ أجره ورزقه في آخر عمله، فإن الله تبارك وتعالى يعتق عباده من النار في آخر ليلة من ليالي رمضان لما قدموه في شهر رمضان. Hamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hürmetli sahabalar da işleri gidip saklanıp ya Resulallah olsan bu gece bu din Kadir gecesini deyip sıradılar. Allah Tebareke ve Teala şöyle kullarına şöyle görkem mualleme kıla temutundan saklıydı. Ama lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok sahabalarım bu Kadir gecesi tügün bu Ramazan Şerif'inin sınırlı gecilerinden niçin eden olası amel kılayken, işleyken, hizmet edeyken ayının sınırlı gününde onun kuluna işleyen akşasın, hizmet hakkın, zarplatsın getirip tutturalar, rızığın getirip tutturalar. Şulayıp Allah Tebareke ve Teala kim rahmetiyle bendelerine de şunu ulup olan bülerin nasip eder. ومن خصائص هذا الشهر العظيم أنه شهر التوبة، هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوب الناس بعودتهم إلى الله تبارك وتعالى، بعودتهم إلى الصلاة، إلى الصدقة، إلى الصوم، إلى التراحم فيما بينهم والتوالد والتآخي. Hamda bu Ramazan Şerif'in tam da oğulları faziletlerinin birisi bu tevbe ayı kardeşlerim. Tevbe kıl, istiğfar kıl. Amellerimiz bile, rozalarımız bile, namazlarımız bile, başka türlü amellerimiz, ibadetlerimiz bile de şu ulu olan tevbeye sebep Rabbimiz Allah Teala'nın mağfiretine, yardıklarına, günahlarına geçirmeye irşeriz. ومن صفات هذا الشهر وميزات هذا الشهر أنه شهر الصبر، الصبر على الطاعة، حيث يصبر على تحمل الجوع والعطش والبعد عن الزوجة، حيث يصبر على هذه الطاعة من الفجر إلى المغرب، ثم بعد ذلك يصبر على أذية الناس. كل هذا يسمى شهر الصبر. حمد رمضان الشريف الصبر لغاية، الصبر لغاية، الصبر لغاية. Amellerge, ibadetlerge, tutkan rozamızda, meşakkat kıyımını tuturatılmışımızda, aşısındakiyle, içesindekiyle, halacı fitratınlarımızda var yapın ayırlar. O lakin kişiyle Rabbim bizden rızalıdır. Yani şu halette kenimizlere, elem bağlarının oğul sözlerine, Ankara'da olan muallemelerine sabrılık gösterdi Şeyhimiz. هناك حديثان، حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصوم نصف الصبر، وهناك حديث آخر يقول الصبر نصف الإيمان، فلذلك يكون الصوم ربع الإيمان، نصف النصف هو الربع. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeydi. Sabrlık indi.
Oranın yarısı sabırlı ol. Oranın yarısı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Hem şöyle bir sabırlar oldu. İmanın da yarısı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Huzur kulu bulan ni'mel sabırlıklarımız amelde ve ibadette. Rabbim sallallahu aleyhi ve sellem kuşlarlarını devlet. ومن ميزات هذا الشهر العظيم هو شهر التآخي والمحبة فيما بين المسلمين، لأن الغني يعطف على الفقير والكبير يعطف على الصغير ورب الأسرة يعطف على أهل بيته، فهو شهر الرحمة والمحبة والتآخي فيما بين المسلمين. Bu Ramazan şerifimiz kardeşlerim elbette aralarımızda muhabbet, birbirimizin yakınlığı, birbirimize barata hürmet, cevabı hissi, ailelerimiz, yakınlarımız, kardeşlerimiz, namaz okuyoruz, amelde, ibadette, elhamdülillah. Biz barşalarımızda Rabbimiz Allah'ın kulları, kıbla ehlileri. Şu anda bu şehir Ramazan, şu hayretke, hayırlıkke, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olur olan yoluna girdi. ونحن في ليلة الجمعة أوصيكم وأوصي نفسي بكثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. Hamd hürmetli Şeyh Zeyde o cuma gecesi değil. Ramazanımızdan en birinci devri cuma gecesi. Şu an kübittirip salavatlar ederiz, kübittirip selamlar ederiz, kübittirip Allah Rabbul İzzet'ini iske alırız. Çünkü bu saadet olan, mübarek olan Ramazan'dan da direkt de cuma gecesi. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا، اللهم حسن اخلاقنا وطيب ارزاقنا والف بين قلوبنا وتوفنا اليك مولانا بالحسنى، اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا تحت لواء سيد الانبياء، اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعه واجعل العلم والتقى لنا اربح الضاع وامن خوفنا يوم تقوم الساعه، وامن علينا بالنظر الى وجهك الكريم يا كريم يا رحيم يا رحمن برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.